Tuji ni disanga waji fika jeno mu chibambalo chetu cha Fondation Andre Kadima. Andre Kadima chibambalo chichenze mshindu mwa chimonsu vite ya chibwani amwena ntanda mungongo ni sanzu bikala bimbi buwenda mushindu nangu bwa lelu mulongolo la kujipa disunguluka ya kwambuluisha balema ba mwetu munemu mukasa oriental ni dikalu ichilambechi ni chakulala nangu turutunu lombani bwani onsu juhete chintu chimu bitu ditunweshebi nubilama bimbi ni nubiitilize kabiji bimbi kingwangata ukaji muluta tuwe wangata dikalo kahanisha muntu mugwabuto nangu tutwenza bwani muntu yonsu muwenda mushindu bwani jikwambuluisha bwakala wense heba malwe bunyunguluka bipepele kwenda hanshi kibwalo kai banu bikila bwani lelu banu lano angata bintu ebi kuji jambulisha ja mulombo wa tsumbuechi Andre Kadima yenga yende mwenza bwani nikala ko kumwabe. Cet acte de bienfaisance que la Fondation Andre Kadima a fait à nous, les personnes vivant avec handicap, à ma qualité d'un ministre de Dieu, je prends pour lui Psaume 41 qui dit « Celui qui s'intéresse aux pauvres, l'Éternel les délivre, l'Éternel les garde, même dans les temps de malheur. » Et Ecclésiaste chapitre 11, où il est écrit « Jette ton pain sur la face des eaux, tôt ou tard, tu vas encore la retrouver. » Comme il a investi, pas seulement à nous, il a investi au ciel, je souhaite que le Seigneur les comble au centuple, au-delà de ce qu'il a fait, dans le nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Ndi mwela twasa kagila wabuni ni moyo mujima parce que ce n'est pas facile ki muntu yonsu jumwenza chenze yechito awi mwelela menji kujinzambi bwani zambi amubenesha byabuni amukumba jile biko abu habidi mumbusha bwa kwenze bebi ni mulomba kabidini chenze je chinzambi amwambulisha bwa kachisha didiana mwabeuto chitunguluka ti ni mumato kwa chilwalo turutusa kidila mwanetu Andre Kadima ni Fondation wenda Andre Kadima bwa idi tatisha donsu dilu tatisha bwa balema ba mukasa oriental bwa chenze dechi kulibana betu babunyi ngulibaba mwana bafubenda bakala bahanshi na shamu bitochi mu mabwa bifubikala bitoesha lutatu lwabunyi tudibenza demande misangu ni misangu makalo adiku ministère chidimu chijima ni lelu kimanju kufika munemuto karutu twantu sanga bwa chenze chiri mwenzechi bwa kwani kwambulisha bana betu aba bavuka bayini mushindo wakala kudi déplacer to lelu baheta koku makalu adibu wakala bendakana nawu ni kamus kadibu bwa kuteka hanshi bwa kulala tutumwela twasekela wabunyi tumulombela kabidi nzambi bwana muhesha bya bunyi bwalu kudi babunyi bari bashala kabidi dikala mulutatu kabayini mushindo wakwenda to nzambi wa mujula mufutisha labya bunyi bwani asamba koku bari bashala twasekela wabunyi